waphakathi. Amen bangcwele. Ngihamba ke ngiligqabho ukuthi yathi ngimhlengikazi yothanda Jesu. Amen bangcwele. Amen. Amen bangcwele. Amen. Yathi kuba ngumhlengikazi bantu bafikela kuye emhlabeni because bayatalwa batalelwa umhlengikazi esibhedlela. Bantu bayahamba emhlabeni futhi bafela umhlengikazi esibhedlela. Amen bangcwele. Hallelujah. Amen bangcwele. Amen. Kodwa ngiyathanda ukuba ngumhlengikazi. Kuba nginesi akomasiyo into nami lebemveni awudokongisi. Yathi ukuthi mina usemncane bemthanda kwakhoyisa. Bekuthanda le uniform. Ngaleso sikhathi powder blue. Ujale ngakaya kwase sokuba naye umakhelwane asasambise uniform eNazareth. Sohamba sagcwalisa abantu. Lento le yathi sengingenile lapha esini. Ngikuthanda ukamnisi. Amen. Amen. Lokuthi ngikuthande into yathi nginakekela umuntu afika aphinze ahamba emhlabeni. So uyaminakekela umuntu asebuhlungwini nguwe mhlengikazi kulana uyaminaka. Amen bangcwele. Hallelujah. Nesi umbelekisi make lapha elebhodi uma aheka aphelele aphume umfana amthathe lesi ngiyambona futhi ngibamocala umbona ukuthi ubulili buni lo mfana angimtsheli make umfana ngiyamthatha umfana ngimphakamisa ngimtshengise make wakhe bese ngiyambuza ukuthi uyambona ukuthi uyini athi ngiyambona ngimbuze uyini angitshele. Amen bangcwele. Amen. Uma ayintombazana asiyintombazana uma angumfana asiyumfana lokuthi sinabo ubulili. Amen bangcwele. Amen. Sinabulali ubulili. Lay of me. Okay, khona ko transgender. Ubani. Hey. Kumadima la ngiphana. And lero umuntu uyefika angisho ngangine. Uyefika vele esibhedlela lokuxoxela ukuthi umuntu. Khona nansisi. Ubiyena uthanda lokho. Anzi lokuthi letingcondo tabo sebayathintsha. Ukuthi abe ngolokunye into akufunako yini. Bese kuthiwa transgender. Amen bangcwele. Amen. Lamuhlale ngifowotile ukuthi bangimele ngothini ukuthi angite lana sawuhlomisana hlomise mathisha zangithi sawendani lana sawuhlomisana hlomise mathisha ngoba uma ngimathisha ngiphila la makhaya ngiphila emangweni. Amen bangcwele. Amen. Sengikhohlwe ukutshela mayeni bahle asengihlale ngithanda ukuthi ngabe nami ngiphamse inhloko yami igcaba ukuthi yalimi bahle. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke nesihloko sami labantu esona se-peer pressure ngicela nje ukufunda livio yenkosi ulapha 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ningayengeni bangani lababi bonakalisa isimilo lesihle. Ningayengeni bangani lababi bonakalisa isimilo lesihle. Amen. 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 Bantu labalacekwa. Amen. Lese lacekwa iyawumisa uma ebandleni unikele iyalele ngenja uma uphuma lengaphandle ukhandle labangani lababi bahlishile idayethu labakunikele tona ebandleni nangithi lana i-workshop ema-teenagers sihloko labakunikele sona bathi peer pressure bese njengoba ngishilo ngathi ngimhlengikazi itiko liyabe neticubulo talo
ebantwini abasha, ema-teenagers nje siye sibe my body, my future. Sisi nesikhululo sesibili letemini. My body, my future. My body, my future. Sesibonke kubuku. Ulahla ngentaba. Uma sesiculo hamba naso sisini. The future kwento kanjani? Angithi sine sonke masivuka nje siya esikolweni. Kukhona nje abantu babuka sethi ngiyafisa kanje kanami. Anjoba ngisho ukuthi nami ngifisa kwaphoyisa ngoba bengibona uma sagcina umfundo asasmart akahle. Amen banjwe. Amen. Akekho nje lokujabulisa unyaka. Angithi emsebenzini kuba la ukuthi usebenze kuphela sigaba kwelesigaba. Lesigaba lesiseniso sengigcoba uniform nefana emaphoyisa ngoba sikhethi sami sesinezidlu phela shesheni emhlophe. Vele kungathi sengiyiphoyisa. Njalo bese ngehluka ngoba bese ngihluka ngesigaba angabi abafana emaphoyisa. Amen banjwe. Amen. Sicubulo setempilo sithi my body, my future. Ngivele sesifunza ukuthi ningayini bangani abantu bonakalisa sibele sihle. Amen banjwe. Amen banjwe. Amen. Unfortunately, gender equality. Boys mancaneleni. Nibashiyeni ubudweni. Othisha apha boys ngoba bona sembonweni kwethu. Boys apha. Okay. Bayafunza. Ngisho bathi babona ngambani. Angithi thina singama-teenagers. Amen. Hallelujah. Ngoba phela kuba neligaba uma nje ule ematernity uba yini unit until the 28 days yakhuphuka ngegigaba obe teenage angithi so uyakhula ngicela kuniketa definition angithi teenage is someone who is 13 to 19 years old. Angithi yes benda njalo 12 of the uma akhona la singethe samjikisa ngoba ngenteka next month 13 angithi the adolescent stage there is a transitional stage of physically and psychological development. Shothi usakhula wena kuba khona impilo edakalayo la mpilweni wakho my body. Angithi amen. Angithi amen. My body. Ukhona lempilo edakalayo. Ngimvamise lokubekisa ukuthi uyasibona isithelo lekhaya nini kunapho mangoza angithi. Mangoza kuqale kwaba imbali angithi. Kwase sekuba sithelo. Saba sincane. Sakhula sasisiye masingasakhula angithi. Sasishintsha ngombala. Sasisiqale wathi sesiyahlobia. Angithi. Ngesikhathi sesivuthiwe-ke songasidla. Angithi. Ngesikhathi sengihlala. Ngeke usidle ngoba nimba umuntu esihlala nje ngiyababa. Usangamuni. Kodwa ukudla ukuthi utawuvuka. Unozidimile igama. Uhamba kulo lomangoza. Utawugcina ufilile lapha yathini uvuke ukuthi udliwe. Angithi. Amen. Kanjalo-ke nawe umuntu kunayigaba ukuthi uyakhula angithi ngokucala kwabancane uyakhula uyaze ube mzali. Indalo yalomthimba iyawulungiselela ukuthi utawukhula ube mzala ugcine nawe soqala abantwana. Siyabona lokho. Amen. Le ndalo iyawulungiselela ukuthi nawe utawukhula ube mzala ugcine uhlale abantwana. Usale ufike la sigabeni sokuthi batale abantwana. Amen. Amen. Angithi ngisho ngathi lo mangoza uqale abehlala bese yahlobile. Lo lapho sosilungisa sotawudla bese uyavuka sengiphande. Nawe-ke le ndawo iyakulungisela ubelekiwe wabaswane. Luswane uma nje ubeleka alikhoni ikhamba.
manje make walo aphumanana esibhedlela alikhona ikhaya. Bese emalanga eze achubeka sekuba khona imibendakalayo eMoliswane kube nepingo lontendalo. Angithi yakucale ngesikhathi lusesewadile alimuyi nje ngoyiteni. Kodwa emalanga achubeka siyacala soyamoyiteni. Akhule siyacala soyamhlala. Akhule soyaqala sisobambela ngempilo. Akhule soyahamba. Soyakhuluma. Soyenda nokwanya lokho. Tonke le into leti kuyamlungiselela lo muntu ukuthi utawufika esigabeni sokubambela abe mpake ngamanga. Amen. Kunalolu shintsho angithi thina bedembilo singabe siyesikhathaleke lo mfana ubelekiwe lo mfana. Unemalanga soneminyaka yathi noma uhambe angithi uma ngihambisa uma sesewathi ngake yawulandzela kodwa nje malanga aqhubeke uma ngithi lo muntu la semehlweni akhe ngibhekile ukuthi awulandzele lo muntu uma angawulandzeli lezi siyabuka ukuthi kunenkinga lekhona ngempela lo mfana sokukhulile but lo muntu awulandzeli ude awulandzele umfana simbhekile ukuthi ngathi lamoyitela yena nje akamoyitela simbhekile ukuthi nawe yahlala ahlala bese kuyabuka ukuthi kunenkinga lekhona lo mfana angithi. Amen. Khule fike esigabeni lesokuba teenage anti lapho sokucala ukuba young adult uzakali adult shothi lapho sise transitioning stage, transitional physical and psychological. Angithi sekuba khona letinto letentakalayo kulo mtimba wakho letikhombisa wona lokusiyathi wena nyalo sowubonela kulesinye isigaba nawe nje bese suyabona ukuthi angisenga ngabo nabo bokuphula abancane. Angithi kungako songeke nje usadlala eceleni kwabokubona ngoba suyabona ukuthi ngathi semhlukahlukile mina bokuphuse sekhona lesekushintshile. Angithi Amen. akusile uqala kulendalo lendakalako la kuwe ukuthi kube nalokushintsho. Angithi soyaqala sokuba manje angithi nje sinema-teenagers secondary and high school. Abangithi high school uma uqale una-6 senza una-18 uma un-5 una-18 umnyaka. Angithi ngaphandle kenyaka angithi kuthiwa if unyaka ucenza nge-second term naye-third term awungena udazi ungene velezo sophethwa kasevele umnyaka. Angithi ngawo songacenza una-19 but yasikine-teenage nje masesikolweni so i-teenage bona letinto nyakala letishintsha empilweni yakho. Cale ngabosisi bosisi bayaqala bamila emabele. Angithi le ndalo iyamlungiselela ukuthi yathi udabangimake udawulungisa umfana. Angithi Amen. bayamila emabele sebeyamila inwele iyamila lana entombini lana makhwapheni. Angithi konke sokuyakhula sebakhona loshintsho olukhona la kuwo bese nalana emahipsini soba namahips lasibhikinyana. Emahips asathi angesathi semncane lokutelu sekuyahlukanisa ukuthi wena ungumsisi. Angithi soyaqala soya emfuleni kuya emfuleni kuya esikhathini. Angithi akusiko ukugula ke lokho ngoba mhlazana nje ukucala wena uyamanga ukuthi ngabe le mbali lesithi ungabilimele yini awukalimali. Ngale ndlela umfethu mama lakheka ngayo kunalamanqanza lakhona lapha esibelethweni sakhe njalo ngenyanga liyaphuma leqanza. Uma leqanza liphuma lihamba nalofunjana uma kude lezibane nabo ukuthi kungakheka umfana liyabese seliyapha. Leqanza ke lincane linganesihloko senyalithi ngivamse kwabesela kanjani. Akusilo ke lesihlo leqanza engayisiyo senyalithi ofaka ukuthi tangela ukuthi bese soyopha wena. So ukuthi indalo ngisho ngathi iyalungiselela kwakheka lo mbhede ukuthi kuhlale umfana wena la sibelethweni. So ukuthi ngathi njengenisimo angisimo siyafaka komanyolo siyavunzisa kuyavunziseka shothi ngesikhathi leqanza seliyifaka shothi sesho uzayo lo mbhede ofuna ukuthi udlibini
sekuyahwayeka ungawo uzoya esikhathini. Siyabona lo. Akusilo lethanda mncane kakhulu. Ngakusilo lesenda so ngilesibelezo la uterus bese kuhwayeka lo mbhede lo bese waphekile ungawusesiya esikhathini. Akusiko ukugula. Siyobani? Sinoma ukudala. Wesimama ngoba nje umuntu mangaze engene u-teenager so angayi esikhathini sinebetele bese singabona ukhona nokungasiko kahle yabuye ngoba sibhekekile ukuthi ayi esikhathini kuya esikhathini ke awuyi impilo yakho lokho kwafika nje lo 45 bese sekuyayekela thina nje ngoba sesabenzana ngo-45 asisayi ngifuleni. Amen. Because kunale sikhathi. Amen. Bese lesesibuya ngakho sanifethu ukuthi bancane bathi nje kudingini. Bobhuti ke bona. Yaqoma. Angithi? Yeah. Selibasihla. Naye kanjalo sekumila inwele ngala ebumfini bakhe phinze soba nesileve. Angithi? Amen. Komsa ukuthi uyalungiselela ukuthi sotaba mzali. Uyalungiselela ukuthi somzali. Uyalungiselela indawo yamlungiselela. Bese soba nalokuthiwa ima-wet dreams. Ema-wet dreams akusilo liqala. Ngesikhathi ulele letinto kuyenteka la uma ulele. Bese futhi akuhamba uma uvuka sonokuchamela. Awuchameli. It's just a natural thing. Lendakalapho. Amen. Yeah, amen. Asilapho bantwana abancane ngoba uvuka ukhaze kwekho yake aphambe baze bathi sikithi abatendakalele ukuthi awuphakame. It's just natural. It's natural. Amen. 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 Sosike kuletinto lendakalapho la emtimbeni wakho. Lokhu kulungiselela ukuthi wena udaba mzala, udaba mbabe, udaba ngama. Usengasiye babe namali. Amen. Amen. Uyalungiselela. Amen bantwana. Amen. Anti ngishilo lo mamboza ngizocala lesihlahla asimushi. Uyahlobini asimushi. Uyavuthwa sesiyahamba. Ngase sithi ahamba igaba. Suke kumlungiselela ukuthi utawufika esigabeni lapho atawuvuthwa khona. Sitemula, sitom-enjoya lo mamboza ngithi. Ande ngakubani bebe lo mamboza lekhaya okana ligavute nalahla phansi ngoba lathi ngiyagavuta aphe, gavute lathi gavute. Ngoba vele nike lo mamboza ungahani. Amen bantwana. Amen. Amen bantwana. Hallelujah. Ani abakusithi nathi ukuthi uma ngizobona ingane ifuna akusiko. It's a normal process. Uma ukucoka ukuthi bonke ukugceba ube ngohlangelile la uma sosesikhathini. Umcoka ubona ukuthi vele. Nyalo sokuba nama-sanitary pads bese siwasebenzisa. Bengihlobile, hlale uhlangelile, venje lokugeza ugeze, nama-underwear akho uwawashe. Ungabi nje sokuthi sebazivele beve ngale nasekhaya futhi bangaboni bonke ukuthi usesikhathini. Bese usoda kwanza ubhathatha. Ngabenzela. Sebaba nemthoni yaseyolahla khona nama-sanitary pads. Angithi? Amen. Bangaboni labanye ukuthi wena kwendakalala kubo. Uyahlandeka, uhlale uhlanekile. Uyakuthathwa ngikuhlandeka. Amen. Ngoba ngisikhathi ungahlandeki. Angithi phakathini ngendlela lesadaleka ngayo. Sinekuthi angithi kungibhozi. So ngesikhathi ungahlandeki lamagciwane ayakhona ukukhuphuka. Siyabona lokho. Uma ngitawugcoba ubulukwane wakho ungamwashi. Kuba namagciwane ayakhona ukukhuphuka. Abese sakubangela ukugula nokuningi. Amen bantwana. Amen. Amen. Ngoba anti umqondo ukuthi siyahlandeka. Noma ngeba awukwazi ukufika uyahlandeka. Ngoba wakho uhlobile, uwashile. Sevani. Ulukwane laphinda. Sevani. Awumphinzi ulukwane. Ulukwane uthinza wena, uthinza lenyanga.
So awumphinzi. Uyabona lejezi ngoba lejezi lami ngekulu wendoleni. Ngolphinzi alithini direct. Urubana nje. Awuphinza. Sale wathi uma umphinza urubana. Amagciwane ayangena. Ahamba ngale picture takho tetinto. Ayangena. Inyuka aze ayofika esibelethweni. Sevana. Amen. 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 My body, my future. My body, My future. my body, My future. ningayengeni. Bangani lababi bonakalisa similo sakho lesibili. Bangani lababi. Ngeke nje bonakale uhamba nebantu labanatha tshwala ukungabi nazo njalo. Kodwa uhamba nabo ukuthi nawe wena njani? Asembolisa ngetinyoni. Ngoba uhanze emathenzela ngapha ngabani? Emathenzela, asisele emathenzela. Ayahamba noma ngobani? No. Birds of the same feather flock together. Angithi? Amen. Manje nesikhumbezi sizidle. Inyoni talihlobo luni ihamba kanjani? Bangani lababi bonakalisa isipilo sakho lesihle. Amen bantwethu. Amen. 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 Sihloko labantu lesona bathi peer pressure. Sengicela ukudefine peer pressure. Angisabe sisachaza ngale body yakho. Angithi Amen. your body, your future. My body, my future. Peer pressure. It's when you are influenced by other people, your peers, to act in a certain way. Say, it's when you are influenced by other people, your peers, to act in a certain way. Types of peer pressure. We've got a positive one and a negative one. Let's start with the positive one. It's when the influence is good. I mean, it's when the influence is good. Lamuhlanje lesigodini lokona labo bakukhuthele angithi uziwoda enkonzweni lamuhla and which is good angithi. Anti sayibona i-positive pressure. Lokho ukuthi baku-influence njalo nawe nje utiva ungathi awukhane ukuthi enkonzweni. Kodwa nje bakukhuthalile ukuthi yazi asahambe siye enkonzweni. Which is good. Siyabona? Yes. Esikolweni ube ne-team lendadisha nayo. Kuthiwa yi-study team. Anti leyo nikhuthalana ukuthi yazi asifunzeni, asidadishe, sizawuphasa. That's one is good. Siyabonga thina ngokubeka nani lenifika muva. Siyabonga ukuthi senifikile. Nivelele nisekhaya lana. Sinesifundo peer pressure. Peer pressure. Sicaleke ngikubuka into lendakalako kuwe usakhula. Uyiteenager ngoba sosesigabeni sokuthi sekushiye bese lendakalako emtimbeni wakho. Lolu shintsho lendakala emtimbeni wakho liyakulungiselela ukuthi wena udaba ngaphi noma ngaphi. Usemasiye babena ngaphi. Liyakulungiselela ukuthi udaba nguwe. Ngibekisile ke ngesithelo selingoza. Ukuthi lesithelo siqale sibe lihlaka sobile sivuthwe. Senkhani sisile. Ngesikhathi sihlala asisile ngoba asisile. Amen. Amen. Iverse lethu lesifundile sifunze u-1 Corinthians chapter 15 verse 33. Yokuthi ningayengeni bangani lababi bonakalisa similo lesihle. Sitawala bangiyete sona peer pressure. Sengifaka isiqubulo setempile ngoba ngiyeke etempile. Esithi my body, my future. My body, my future.
bese sadifine-ke peer pressure. The definition is when you are influenced by other people, your peers, to act in a certain way. There's types of peer pressure. There is a positive one. It's when the influence is good. Change of behavior in a person's life. Unebungu. Niyapushelana ke. Anjenjalo. Unanathi imoto letinhle yaze ikhona nje ma-26. Angithi labangani bawo babona sebaveze ingozi sanadawo ku-GD6. Asiyo nyaba kwakhe le-GD6. Asiyo nenzala wakhe le-GD6. Angithi manje sebavele ingozi sanyanyatawo. Bayabhekela ukuthi umnandi kuhamba nge-GD6. Uyabona le ubaba nje ehamba naye ngale GD6 kumnandi. Anaso ngoba uyahawa naso ufisa wena nje uvele ingozi le GD6 yebandla. Asiyo nyaba kwakhe. Nomuntu le GD6 ungakamkhulu wakho. Amen. Ungakamkhulu wakho but ngoba wena ufuna i-GD6 nawe ugibele. Akusiyo nasekhayini. Amen manje. Ngimlalela ivendo ngiyintombi. Unalabala bathengisa ngempilo. Bayacomplain bathi abantwana abancane sebangenile bayasibangisa. Abantwana abancane ukusibangisa ukuthengisela ngibona ukuthi nje bafuna into baqhazayo. Siyabona lo. Abantwana bangena kule mpilo bafuna into bakhangayo. Batawufuna inhlakani baqini. Phambili abathini nasekhaya wena usebenzisa lo mthimba wakho uthola ini i-future yakho iyabanjani iyabanjani i-future yakho ngoba usebenzisa lo mthimba wakho uzothi uthola iqini wena angithi abangani bakho lelo nani sibakuthenisa ishi ubona la siyathola angithi the influence leyo is bad. Namalala ngobhuti. Bakhona na. Bayela kunetala kwatesithi ngamanzi. Ngoba sitawushayela le moto. Andabangani. Hey. Yabona. Dawushayela i-GD6 yaloko. Lokunganga gogo wakho lekhaya. Phaza nje ukuthi uvete ingozi ya-GD6 ebani. Akusiyo yake le-GD6. Uma usebenzisa lo mthimba wakho. Bese-ke uma usebenzisa lo mthimba wakho nokuthula le into ukhangayo. I-future yakho yile kanjani? Iyashabalala. Nginepilo letinhle letikhangayo lesitithandzako thina bantu labasha. Lesifuna indlela emfisha yokuthi thola. Amen bantu. Asifuna indlela emfisha yokuthola into esithandayo. Ngeke vele umuntu omdala abhekise iGD6 yakhe angatholi umthimba wakhe. Unagibelisa? Siyachazela iGD6 engibele yathi njengoba mshindo ngathi ngumhlekazi sibose sihamba siya la workshop lamakhehla anithatha anibisele emahhotela leli khehla alinokumikisa ekhaya vele abantu uthini nje kodwa vele lokho ngikumikisa ehhotela leyosebenzisa lo mtimba wakho uma ikushiya leli khehla sinebesimami ikushiya sonakhehlana hambile phela linabantu abalala abadala noma bathi ngoba labangani angithi ngithanda into letinhle ngithanda into letibukekayo ngifuna indlela emfisha yokuthi ithona lempilo. Amen. Angithi nje into nifunza angisabasebenzisi nabo gombombo benincinci usebenzisa gombombo usemva sebenzisa ama-smartphone. Angithi ngoba i-technology ama-smartphone angitetiko niyalithola lana kule technology kanye nenhlanhla nenitelevele ngaye ikhathi le-technology yathi sine le-technology beyindile angithi babenza
beyingekho indaba ye-technology. Ikhompyutha mina engilothi ngizemiyaphi ngoba vele sengiphoqelwa ngumsebenzi ukuthi vele emsebenzini into setilapha online. Ungakho sengiyaphuza but mina vele emakhompyutha akhona nje naseprimary angithi sendivele seniyazidini. Yinene le into benditholako lana ku-technology. Amen. 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 My body, My future. Udaba umhlekazi ngoba nakungathunani udaba nguye teacher wena if your body ungayinakekeli. Udaba nguye teacher udaba ngilo yiphoyisa ngoba uma sibukanini sibona ama-ministers akusasa sibona bodokotela ngakusasa siyabona lokho. Amen. Ungakho kumele ukuthi labangani labalaphi kwabo ubascreen seba esikolweni ongenamalanga abantu yabona abasathengi amafeti angithi nawe ufuna bayakutshela ukuthi batawucela emabuthi uzokumnanzi babuze bese bayakutshela bese sebakutshengisa ukuthi kuze uthole kumele wenze njani. Ungene-ke nawe kuwo umakhethi yathi ngidlala kugibela isigidi nawajatshise ayakujabulisa uhambe nge-GD6 aye nawe emahhotela but wena atokufika ngamasehlala ifuture yakho seyele kanjani. Ngathi nje mina ngingumhlekazi iminyaka yami vele sisangivele ngidlala empatheleni emsebenzini ukuthi mina imitholo yami seyisekhaphana ukuthi ngiyaphuma. Uma ngiphuma ngibheke ukuthi ngene abantu abasha achubeke ngoba nginemandla nginebantu abasha kumele make a difference. Angithi bantu abasha ma-teenagers hlale nje sikucabanga ukuthi bangani abantu ayasolisa isimilo sakho lesihle. Usekhaya bayakukhulisa bakukhulisa ngehlonipho. Ebandleni bayakukhulisa bakukhulisa ngehlonipho bakunikeza iluleko leqiniso. Keja wena lapha la sowukhulu sonana abangani labanga leso abantu bakancane bakunyikanile into letaba mnanjana kuwe angithi letawubona imnanzi kodwa lethamba nalempilo yakho. Amen bakwethu. Amen. Amen bakwethu. Amen. Lolu shintsho uyi-teenager lolwenzakalako la mthimbeni wakho akusiwo khona. Lo mthimba wakho uyalungiselela ukuthi wena kusasa udabangimali udabangimali. Amen bakwethu. Amen. Amen bakwethu. Amen. Siyamukela ngenako sidlala kuma-teenagers siyawufundisa sebangele isihloko se-peer pressure baleka bafundisela levesi 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Bekukhuluma ukuthi singayekeli bangani labani bonakalisa isimilo sakho lesihle. Uma uyi-teenager uyalakwenteka khona ushintsho lolunengi loshintsho lomphimbo wakho lolelako akusiwo khona suke kuyakulungiselela ukuthi wena udabangibali udabangibali usengasiye noma kunabani. Amen. Amen. Labangani-ke labani laba laceni kwakho lababonisayo ngoba nifuna into letinhle into eziphathekayo into letimnanzi ugibela i-GD6 ngoba bekushilo uchazwe ngiyo ukuthi ugibela yona akusiyo yasekhayini akusiyo nesihlobo sakho khehla nje lapha ngoba line-GD6 leli khehla
Lamakhehla ayangithatha ngimse emahotela. Siyawakhanza ke emahotela ngoba uma semhlanganweni kuba phansi. Khehla leli liyakushaya namakhehla. Yasibelethweni. Amen bantwana. Amen. Amen bantwana. Uma nibasha nilikusasa. Thine vele sesikhulile sekudingakala nini nisayithatha lezi. Layithatha njani uma labangani labanye banihacile. Amen bantwana. Amen. Amen. Bantu labasha miningi lemikhiba labangenile kuyo. Esikolweni la mina kunema-sports. Ngelanga lema-sports nansi iqanda ukuthi ngidlala la esikolweni seniyangaphandle. Uma niyangaphandle ngigibela emabhasi noma emakhulu. Uma ngabe ngicela emaphoyisa ukuthi abangiphathele i-breathalyzer banike ngingabakhanza ukuthi tshwala kuphela. Amen bantwana. Angithi uma sebafuna thile badivela ungasiboni badibule. Angithi so nini bayangibuka shit bangani nabantu bayasonisa isimilo sakho lesizwe. Angisho sathi i-peer pressure ihlukene kabili. There is a positive one and a negative one. Lele positive iye ukuthi iku-influence ukuthi wena into inhle itaba positive kuwe. Kanti lena negative iku-influence ukuthi wena into lembi itaba nemthelela lembi. Angene etshwaleni sokunabangani bakho umuntu webancane. Uyakunanza tshwala. Nalo nje kunenisamo. Nyalo yakini ama-drugs. Uyadinga nje like sibayawuhosha lento. Hey, umatima bazalwana ngaphandle. Umatima sebayawuhosha lento. Bakuhoshe bento yokuthi abasanganisa nama-drugs. Bangani laba. Uthi noma sewusebenza. Amen. Usebenza ube luhlupho ukuthi wena sokuzama onke ngamanani. Udala emsebenzini sesafacted. Uthi yadinga isikhathi sokuzakiwe nokumnesi bethu ukudlulela phansi. Sekuthonje naso isicaba. Amen. Amen. Angithi solokho influence is the negative pressure lekhona wena lo imabulini. Amen. 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 My body. Amen. Ulandele lapho. Ungahambi eluvumo etawumisa ebubini. Labantwana vele uma sebatshela letinto etikala ngaleso sikhathi vele bativa ukuthi kwabayo. Bativa batidula. Amen. The negative pressure inalemthelela njengoba ngishilo. Banathe tshwala. Bathathe ama-drugs. Baye imithi. Yathi ukuthi esibhedlela thina ematernity i-teenage pregnancy is very, very, very high. Yathi ukuthi ushaye umthetho waSodom. Sodom kwathiwa lo mfana uma efele nje underage uma efika lapha esibhedlela aseketobeleka kumele ukuthi mina ingwente empilo ngishayela uqingo amaphoyisa namfana savele zathi sibelethemile yabona ke thina asiphoyisi thina nathine sitogada umuntu ukuthi abe ngophile ngoba labantu baze bathi ukuthi uma ngesibhedlela batawubika amaphoyisa atawuboshwana bangeke bende labatawena atawufuca emakhaya babeleke papa bophe bathi savele zathi bathi abakasibophi ngoba siyadifenda ukuthi labantu bangeke bende la sibhedlela batawutalela emakhaya bophe bathi thina esibhedlela sisuke sinalo umuntu ukuthi aphile aninge bendeka ama-sexual assault social violence cases vele LGBT beyilayishe lona the perpetrator nalona uhlukumezekile
ngivele ngibajikise. Ansibethe bobabili bafuna kulala. Sine sikamkhathini nake nje ukuthi baphile. Amen bafethu. Teenage pregnancy is very high. Very high. And-ke angithi ngisho ngathi lolu shintsho lolendeka la emzimbeni wakho. Lisho ukuthi le ndalo iyakulungiselela ukuthi wena udabangani. Nangithi wena-ke soyayijaka. Uma the teenagers kuba nama-complications lapha e-maternity. Amen bacela. Amen. Kunama-complications esibhekana anto lo mphimba wakhe ngosengakalungeli. Angithi lokhu yena sangadle phansi yena sowujake lo mphimba sowuwenise into lebengafanele bekusangakefika isikhathi so-ke kuba nama-complications. Amen. Amen. Khumbula nge-COVID. Anzi nge-COVID tavala tikolo. Tavala sine kwathiwa sibhedlela tandla semsebenzini lababahlali. Kwathi uma tivulwa tikolo tavulwa it was February tavulwa kwabhala ema-exam. Anzi basobahlela abantwana. Ematernity umntwana uyahelwa. Bese siyafemela ngiyakubhala kusasa. Ngiyakubhala kusasa. Vele sekumele wende lokho akufunayo. Vele apheleke ento njani ahamba ayobhala. Bese usingabe vele uyobhala nje ngani. Amen. Amen. My body. My refuge. My body. My refuge. Anjena so influence abangani labanye ohamba nayo vele kutaba nalemthelela yale influence yale negative pressure yokuthi utawendela into kanje. Amen. Amen. Lo munye so utetshwele ke vele so lapha ematernity nalu wawumntwana unyamalele abazamdedisa. Amen. Amen. I-Genesis ayisawungenelanga. I-Genesis i-Genesis zokuwala abantu. Yabona lo manje nimgodi ngale imvuda sesibhedlela. Ngoba abantu abakhulu bamlethile bakwatile mama. Lesibhedlela sofumana ngimi. Wena sabantu abanje bakwati. Yabona ukuthi vele mina isibhedlela bese ngilomkhathini. Sebakwatele wena bakushiyile wena. Lo ke bese ngiyajabulisa abantu basesibhedlela. Hayi manje ema-donations yento abanye amakhanda ngoba sebabona luswane ukuthi phela ngeke kuphumele nathi imvuda sesibhedlela. Amen. Esha nesabona i-G6 lokumnandi. I-G6 sokushiyile lo mkhulu we-G6. Ifuture yakho seyikuphi? Anti basakungibeka lapho, basakungenisa kama-G6 ukuthi ungene. Abakakutekeli ema-results. Angithi. Uthi uma singena nje sithola ama-chips, uma singena sithola amahlakaniphacingo, ithelo dawo na. Bayakushiya usale weka. Solapha neluswa lude ngisho. Amen. Amen. Yabona usesibhedlela siyabhekana ngisho. Ngoba ngifela uma asalapha umboyo kude kude uyabeka. Amen. Yeah. Amen. My body, My refuge. my body, My refuge. Siyabona masiniselene ifuture. Shilo ngathi thina sesiya-exit abantu ba-service. Sesiya-exit but sibheke ukuthi kuthathe bobani? Kuthathe nini? Nitawuthatha kanjani? Ifunda ukuvela ema-G6 langasole wabuka kwakini. Akusiyo yakini le-G6 kahle. G6 ayiditshelwa mahhala.
We have to pay for the GD6 of the we have to pay for the GD6 when you pay with your body. It's the price of the GD6. Amen. As the GD6 is what it is to the woman, your mother only come now give it a hey, one moment. See you as a GD6. You have to pay your salary. You will pay with your body. You will pay with your body, your village. Actually, we have figured it. Oh, I made a little how much not to our room. When you told her, I'm thinking, I started to say, then go now. As I didn't tell you, in the GD6, leave the room now. Mtazamo watinye kushinda pia usitoke uzibaba. Amen. Amen. Kama utaanza kuhubiri kuyafika matatizo ya mbele mbele sana. Kama bali lo wenda ngala wala masibaliza ekhadi says good the name of the Father. Outside, he was in the name of the Father. Nala bangani ba lokho hamba nazo. Nowhere to be found. Amen. Amen. Your friends, nowhere to be found. When I saw them, never did you say, oh, Amen. 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 My body, my body, my body, My future. my body. My future. Amen. Banga labati bonakaliza sile. Wena uya esikolweni ligoli lakho esikolweni uthi yalinale kusasa lakho lokhu umbambela lesibili labangani labantu ayafikisa leyo ngoma yakho. Amen bantwana. Amen bantwana. It's a peer pressure. Peer pressure, there is a positive peer pressure. Very positive. You will influence when you think in let's see. But influence you have done. As the name comes. That's a very good pressure. Amen. One day about influence the as even a study group so that we will meet after school. Something. Because none of target, none of because my body is full attended now. I've seen him tell you I'm very happy. You know, let's be harsh on Santa or these in play. That's why we quote the one after the man. Amen. 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 The lips are now, the family down. And again, negative pressure, say negative pressure. Influence of 20 letinto uma ukudeka uhamba nayo liqi emisebenzini kuba luhlupho. Yabekisa nje emsebenzini yabona abantu abasha banze badzawa okulamana uda emsebenzini uzabe wathola ukuthi amen. 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 The negative pressure. The class in answers that age, but it's a middle. So, what's the answers? Nothing was followed, and then for home. That was it. The always when I was passing us to obey. Puma also Puma, we are shooting. We are not sure what I'm doing, so it was away. Oh, amen. Amen. We are always sure once when I want to go. That you know, we are. More. Your body, my body, my body, my future. Nani usasa. Bila tena ndio. Ndio kumbati.
peer pressure. There is a positive pressure and a negative pressure. The positive pressure will influence what's when the people in English. The negative pressure will influence when the people in English. The double in let me, the lips sasala, if you pee. Amen. 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 Uhlale emqondweni wakho ukuthi yathi lo teenager ezamanda going to stage kunalama changes lendakalayo kulomphimba wakho yathi ukuthi lama changes uma enteka lo mphimba uyakulungiselela ukuthi wena vele uyabanzana vele utakuva lo yathi ngathi nami ngiyalala kuba la mpimbeni wakho. It's normal. Amen. 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 It's a normal thing because your body is preparing you for the future. Ufunde ukuthi wena ingabezele mizwa iyakondama. Ufunde ukuthi wena ukhona ukuyicindelela. Ukuthi kusengasiso isikhathi. Amen bantwethu. Amen bantwethu. Yathi ulingise nabalabadingelako intingeli. Bahamba nama-greywood letinjongosi. Angithi uma bahamba letinjongosi batiphuma batfaka tihomo. Angithi uma bahamba ningena babuka abantu abadingile. Bahamba uma balapha loyo uyibambile injo yakho uyibambile ithi michamuka le namatana. Lento iyadluba lento ifuna sesifuna kujini. But lendingeni kumele ukuthi ibambe isathi not yet. Ikazi mase iyibona bese iyayilisa. This is the time. Because I believe in Jerusalem. Teaching you about my Amen. Amen. I'm in Jerusalem. Is it my point? You're going to Jerusalem. So you're full of teaching my own. Because in Jerusalem, it's not teaching. I'm not going to Jerusalem. What are you going to Jerusalem? Because you're not there. It's teaching. So that in the matter, you come over. It's not teaching, but you're building it. Yeah, it is not yet time to release you. That's when I say, it's a better position. You release the grey wood. This is a yaha. Amen. Amen. Now I don't think about you start to see everyone's money alive. What's money alive? Very, very. When you it's not yet time for you to do that. It's just the body is preparing you. Amen. 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 It's not yet time. You should don't but you must meet the teachers. You have been meeting complications. A lot of complications. And it's looking at you again, I'm not saying you're angisazi ukuthi sengibelekise ungenteka nje nani labanye bendlula latandeni tami. Amen bantwethu. Yeah, kulabanye bendlula latandeni tami because we are teenagers. Mina kusebenza ngale 92. So ke ngibona manje bendlula latandeni tami. Lama teenagers. High rate of teenage pregnancy. Lama teenagers angithi umntwana naye uma sana luswana ngathi nawuta yabona ukuthi umatima nethembiso makhala luswana ya alafu naye umntwana akade futhi sekonyamalana le shendlela njongo yakhe wayikhulula sake efike esikhathi amen bantwethu Amen. yayibamba le njongo yakhe inkinga iyayibamba le njongo ukuthi cha inyamata lekusangabani wena ukuthi uyibulise. When the time is right, uyayibulisa injongo yakho bese ziyakujika injongo. Lapha bathatha injongo zingathinja lekids ema-greywood. Bantu labasha. My body, my future. Le mizwa noma seyivuma idlaba kangaka wena kumele ukuthi ucontrol ingabeze yona ucontrola wena
Amen bantwana. Uthi gweme naletinto litavele liphakamisele imizwa yakho. Anti nina abantu abahlakanipha cingo. Uhlakanipha cingo inenge into endibuka uvele. Yathi ukuthi nina njengoba singangena lesindlini. Ukwenza abantu bathi kubhedenge ingubo. Lapha sele ingubo unenge kulapha kwendawo. Asokugweme into lephakathi. Because ungena entweni vele letavela bese ingenisa la isimeni semanje. Vele into bese sifuna ukuthi vele uningi nomtini. Amen. Amen. Technology is good. Say inhle kakhulu vele sesiphila kuyo. Asebenzise qobe. Amen. Amen. Technology sesiyinhle kakhulu. Ngoba njalo nje esibhedlela nje sengibheka esibhedlela. The technology leseyikhona esibhedlela. Anta sisaphathi le phepha la yabe green. Ngabo ukuthi abantu bakho ma. Nyalo sizothafa ivele yonke information yakho ivele ukuthi esibhedlela siyabona lo the technology seyiyasika angiseyiyasi umuntu awengibuka uabe maphepha. Amen bafana. Amen. The technology ngokuhle ba bathi ke inebuhle manje ngibona ukuthi la ebusuku speed siyangena empeni lethi vele siyawenda ukuthi yathi wena ngase uyathola nyalo. Amen. Yeah. Igwele. Amen. Igwele lokungena lapho. Angathi laba ngani laba. Ngawo laba takutshela ukuthi yathi vulana page na. Nawe vele uyabuka, uyalimala. Amen bantwana. Yeah. Amen. Amen. The negative pressure. Yani peer pressure. Bangani labayo bonakalisa isipilo sakho esihle. Ekhayini akukhulisile kahle. Kude namunye umlalela ngathi emakhulusi umhamba avenja umkhuzo vele nje. Ngokube silwane. Sonke wonke umntana uneliphupho lelihle ngawe. Nawe ngebambisana nalokho labakutekela khona. Amen bantwana. Amen. Dale emqondweni yakho mayibone ngefuture. Bangani lababi bonakalisa isimilo sakho esihle. Inyoni ngetalihlobo luni ihamba ndokanze majuba hamba nabo ngizi. Inyoni talihlobo luni ihamba. So labangani laba bayasomlisa nesimilo sakho. Umqobo uthi uma usesikolweni babuke labalaba lathini kwakho. Yeah. Amen. 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 Ungathathi konke. Babuke. Ngoba umqobo ukuthi labangani bakho ubakhethe. Amen. Yathi leli ncema nje uma singake sibigobele incimo labantu. Imihlobo isayithatha incimweni. Amen bantwana. Amen. Uma singake sijase sipheje leli ncimo leminyaka. Hey, emaphage lengena kuwo. Hey. Amen. Yeah. Amen bantwana. Amen. Yansisa kule negative pressure elapha ontangazini ayakutshela ukuthi uyangena la. Uyangena. Uma ungena ke kinto utibuka lengcondo bese vele iyathatheka. Nawe sowufuna ukwenza lokho. Amen. Hallelujah. Amen. 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 My body, my body. The negative pressure asibaphela. Labangani labayo asibaphela. Leti ncimo lesinayo baphela ukuthi uvula ini lapho emzini. Angithi nyalo sokwaba ukuthi vele sesiya-research siyangena ku-internet sifunze. Yenta nje kona lokho kufunza. Ngoba wena ufuna le feature yakho iqhakaze. Angithi vele bothisha sokwazi ukuthi bafundisa hafu. Bese bathi abanye qhubeka uye ku-internet. Angithi sengilethi ikhathi vele. Bese tenta lese tisho kona lokho. Wena ke umqobo ukuthi
wenda exactly lokhu ukwenda uyafunza lo wesikolo ngoba you want your future to be very bright. Amen bantwana. Sina sesihambile inzima yasemsebenzini. Sesishiya kini. Ngoba nje uma sengikhetha nje nami sengidondolotela sengikhanza nje nesi losangumoya nje lapha ngithokoze ngithi hawu na umzalwane wami longithembazi ngawulamula ngale ukuthi kunjani. Amen bantwana. Amen. Umcoka lokukholwa kwethu sikubambisile. Ungabi ikholwa ngoba namhla uyana. Uma sewuye ngaphandle soyashintsha. Ungabi nebuso lokubili. Amen bantwana. Ungalingisi inwabo. Ubani walikhala yenwabo? Ubani walikhala yenwabo? Inwabo uthatha lekhala yalesangamina yami. Nalo defense mechanism unkulunkulu phayona. The defense mechanism. Ndawo singakusheje kubonakala enemy yakhe. Amen. Amen. Wena kumele ukuthi ubonakale. Uma ebonakala nanoma ngabe ngibala nawe nje ngidlulele. Ngikhathi umsisidumisele lo ngashintsha. Ungathi uma sengibala nawe endleleni ngabe ngisathi noma ngiyaphinyelela noma ngena njalo. Sengibona sowumleni nje into. Amen bantwana. Amen. Amen bantwana. Inkambo yakho ikhanzisa ishintshile uma sowulapha phansi. Amen bantwana. Amen bantwana. Amen. Teenagers. Changes ziyenzeka empilweni. Usuke ukulungiselela lokuthi you are going to be a father, a mother. Angithi. Yeah, not yet there. Angithi. Yeah. Usangefiki. Usaya khona. Ngibekise ngalesithele nomambozi. Usuqale abehlala ahlobile avuke. Ngesikhathi alihlala asimuhle. Ayisahlobe asimuhle. Simunda ngoba savuthiwe so that we enjoy the man. Amen bantwana. Amen. Wena lokho teenage ngathi kula stage zokuthi nomambozi uselihlala. Usangefiki nje. Seba. Amen. So yahlobile. Usangefiki kusasimuhle. The means sayivele seyiyawushukuphi ungazivele nawe ngasoyalala is not yet time. Nje ngathi inkinga iyayibamba le ndongozi yami. It's not yet time to release the ndongozi ukuthi igijima ixoshe le nyamatana. Nakubo ke it's not yet time. Lo mtimba vele it's natural. Because uyamlungiselela ukuthi wena kusasa dabamba. Lo mtimba uyamlungiselela. Njengoba nawe uzilungiselele before ukelana. Manje sisilungiselele iproject zayo abanye bagcwele bakufashitola abanye bakufashela uyalungiselela. Osingakefika enkonzweni. Amen bantwana. Amen. Ngesathi lokupakisha ekhaya sokuvese ufike enkonzweni. Bowulungiselela ukuthi uyakhona. Ngani ufike enkonzweni. Nalo mtimba wakho. Whatsoever changes losuke uyenza uyawulungiselela ukuthi uyagoyeza. Amen bantwana. Amen. Le ntingeli ayisheshi indlela lentongozi yakhe. Amen bantwana. Amen. Iyayibamba ngalikhona. Ibamba. Izinto amantombazane that is the right spot esiyayidlulisa. Nawe uma sekufike isikhathi sokuthi sokuhamba. Sesikhathi. But nyalo. Cabanga ngefuture. Shinto ngathi the negative pressure iba nanemithelelo. Nale positive pressure inemthelelo. Yaba positive lemithelelo mihle. Yaba negative lemithelelo mibi. If something like that, teenage pregnancy is very high, and the teenagers in maternity find more complications than men. Yeah. Because lo mtimba wakhe wawusangakalungeli ukuthi yena songathwala umuntu. Yeah. Amen bantwana. Amen. Bathi wena uyawusonza
Sheshe uyawendisa into usanga ngefika usuyeni. Amen. 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 Teenagers. Hlala engqondweni. Ungayengeki. Bangani labanye. Bonakalisa isimilo sakho esihle. Think about my body, my future. Hlale njalo. Ucabanga. Ema-changes endakalako empilweni yakho. Sengasileso sikhathi sokuthi ungasebenza. Indalo iyakulungiselela ukuthi khona la yakho. Amen. 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 Sibhekile-ke abantu labasha likusasa. Sibhekile ama-ministers la. Sibhekile bameli. Sibhekile bodokotela. Ngihlale ngicabanga ukuthi ngiyiboni ngiyibona. Ngeke ufike kummeli ukubona ibhodi yakho ngoba lokunakekela ibhodi yakho iyakufikisa lapho endawo ukuthi ushaya ukuthi udaba ngokumele. Sibhekile-ke ema-teenagers sinesisho ngathi sengaya-exit. Sengiya-exit system yaka-service delivery. Sengiya-exit ngiya-exit. Iminyaka nje ayisajoyina la sandleni. Futhi sengivese sengisendleleni. Sekumele ngithathe nini. Abantu labasha banemandla. Angithi abantu labasha banemandla. Befuna ukuthi ngithathe ngoba le mtimba yenu ngiyayinakekela. Inkosi kusisa. Amen. Siyabonga.